There's a lot of action going on. A lot of hits going in still. الکس کراوفورد پیامنێرە مەزن ئا کەنالا سکای نیوز نزیکی 30 ساڵیە کارێ ڕۆژنەمەوانی دکا. گەلک مژارên germ ên rojhilata navîn û Efrîqayê romal kirine wek şerê navxwe li Sûriyê û Yemenê. With us are two civilian activists, and with a military drone overhead, we realise we're being tracked. And all showing کراوفۆرد یەکەم پەیامنێر بوو لە جیهانێ ku bikare bi awayekî serbixwe here wîlayeta Raxayên li Myanmarê her wisa karî wek yekem rojnamevan binpêkariyên mafên mirovan li dijî misilmanên Rohingayê tomar bike. There's little residential clusters, there's homes. کراوفۆرد niha li Tirkiyê ji bo Sky Newsê dixebite lê bi berdewamî li navçe û cihên din mijarên germ rûmal dike. there's the rest of the convoy and the people who've been Ew yekem peyamnêr bû ku li meydana kesk a Lîbyayê şer rûmal kir dema hêzên dijber destdanîn ser Tarablusa paytext. Berî wê demê hikûmeta Lîbyayê ragihand bû dê derî bi derî wî welatî ji çekdarên serhildêr pak bike. Turkey's COVID detectives are on the hunt. Ev xanima rojnamevan piştî 9 salan vê carê li Tirkiyê bi karmendên tenduristî re derî bi derî geriya tîmên tenduristî li pey pêketiyên vîrusa koronayê û wê jî dîmena vekirina deriyên wan malan vediguhast ku demek bû bi sedema qedexeya çûnûhatinê hatibûn girtin. Dibe ku ji bo hin rojnamevanan webayeka cîhangir ezmûneka nû be lê Crawford berê krîza Ebolayê romal kiriye, krîza ku Efrîqa armanc girt û zû jî welatên din anîn ser hêlê wek Amerîka di serdema îdareya Barack Obamada. Şerê Yemenê herdem cihê balkêşiya wê peyamnêra Brîtanî bû bi taybetî ku welatê wê bi dana çekan bi hevpeymaniya Erebistana Siûdî li dijî Hûsiyên Yemenê tometbara. Is ravaging the young of Yemen. Ev dîmena nexweşxaneyeka li Yemenê ye. Crawford raporekê de dibêje wek dojeha li ser rûyê erdê ye. And this is what malnutrition does to a young body. Ev zaroka 4 salî ji roja ji dayîk bûye heta dema anîne nexweşxaneyê ji bilî çend rojên hindik hergav birçî bûye. Xwişka wê ya biçûk jî ji ber bedxorakiyê miriye. Terribly weak, unable to stand, walk or talk. Di dema rûmala şer û tundûtîjiyê de bi taybetî li Sûriyê Crawford û tîma wê hergav rastî metirsiyan hatine. Wek ew bi xwe dibêje ti carî qasî niha ne giring bû tu rojnamevan bî. Ti carî qasî niha ne metirsîdar jî bû ji bo rojnamevan. Lê ne ku ji ber rûmala navçeyên ku şer li wan tê kirin lê belê ji ber ku niha ji aliyê hinek siyasetvanan ve rojnamevan mîna dijminê xelkê tê binav kirin. They're firing at us as we're trying to leave. Come on, man, put her on the floor. Let's go. Idlib civilians are enduring this every day. هەرچی قاسی کراوفۆرد ڕۆژنامەڤانێکا جیهانیە و وسا دەردکەڤە هەرگاو لەپەی ڕۆمالێن مەزنە لێ بگوتنا وێ هەر چیرۆکێک دەستپێکەکا وەیە ناوچەیی هەیە لە تاخ و لە باژارێکی دەست پێ دکە. ئەف پەیامنێرە مەزن پێگەه و ناودەنگیە خۆڤەتگەرینە ڕۆژێن دەستپێکێ دەما لە ڕۆژنامەیە ووکینگهام تایمزێ دەست پێ کرد هەر وسا دەماژ ئالیە ئەنجومەنە نیشتیمانی یا ڕاهێنانە ڕۆژنامەڤانان ڤە ڕاهێنان وەرگرت. ئەو نەها بوێ ئەنجومەنێرە دخەبتە ji bo ڕاهێنانە کەسێن دخوازن ببن ڕۆژنامەڤان. هەنجاران بڕێیا ڤیدیۆیê وەک نمونە چاوا ڕۆژنامەڤان وەبایە کۆرۆنایê ڕۆمال بکە. We've seen it particularly how necessary it is here in Britain. پر گرنگه زانیارین هور ورنه کم کرن درباره سیاستوانان چه گوتنه ددما قدغه چونو هاتنه ده چونه کودو کنگی او گشت کرنم بانگشیا کودکن گلو جسادی صد وسانه گلو راستن دوه هر کس روزنامه وان پرسان بکن هر وسا داخوازا برسوی وان پرسان جی بکن These critical questions and demanding answers.
کراوفۆرد حتا نەها چەند خەلاتێن ناودەولەتیەن تایبەت بڕۆژنامەوانیە بەدەست خستنە وەک دوو خەلاتێن ئێمی و هەروسا خەلاتەکە بافتا ji ber ڕوومالە ئێبۆلایê ji bo îsal jî ji ber wêrekî û ڕوومالە şer li Yemenê û webaya koronayê ji aliyê Komîteya Hilbijartina Wergira Xelata Şehîd Şîfa Girdî ve wek wergira xelatê hate destnîşankirin.